outage ki yam saw maram se kentna te se ke apagi organization khudima apagi company khudima antivirus lo si ne antivirus na apagi virus sin de ke aduga cyber attacks ka agi protect taw doi aduga sigi attacks na sigi outage na apagi sigi outage se apagi crowd strike aba sigi antivirus se sigi magi regular security update la ko matam ta apagi crowd strike sin aba apagi company khudima organization khudima sida effect la adugi another security update na maram warga apagi loina effect tawbiba adugi antivirus to maram warga apagi apagi Microsoft user ba software se sida jo apagi effect la apagi blue screen na turn tawbiba error thoki bai ta adu on to su ya da cyber sing adugi yam chaw maram mayamna hangbe ai apagi organization apagi sites website or cyber sing khara mali down sate for example apagi social media sing down sate kai no hai matamda mainly man effect awi se nasagi Microsoft sin na habidi Windows server sing to oi ga ne Windows server sing adu ga apagi Linux server sing Unix server sing sin na apagi organization adugi companies ki adu effect awai ba man effect awi se apagi Windows server sing ta effect aw na tani ya mana adu ga Linux tadi effect aw ba lete to pa kuji am kana ba Microsoft na amadi cloud stack na ani punjal laga ya kana work tawri adu ga athu matamda solution number ko kani ha ba gi thazal le